Yes, reka nanone mbashimire mwebwe munteze amatwi. Hahishuwe uburyo umuryango wa Habyarimana wacengeye mu butegetsi bwa RDC. Icukumbura ryagaragaje ko umuryango wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda ufite uruhare mu bikorwa bya politike n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gihe intambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu ikomeje. Ikinyamakuru African Factors kigaragaza ko umwe mu bo mu butegetsi bwa RDC bafitanye umubano wihariye n'abo mu muryango wa Habyarimana ari Kambu Mandungu Bura uzwi nka Kayo. Uyu akaba ari umuntu wa hafi wa Perezida Felix Tshisekedi. Kayo aba umuhungu wa Antoine Mandungu Bura, nyato wabaye minisitiri muri RDC ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko. Akaba yarapfiriye muri Benin mu 2002. Kuri iyi nkuru yasohotse kuri wa 30 Nyakanga 2026, iki kinyamakuru cyatangaje ko umubano wa Kayo n'abo mu muryango wa Habyarimana watangiye kugaragara mu myaka myinshi ishize ubwo bahuriraga mu Bubiligi. Iki kinyamakuru cyanditse ko mu Gushyingo 2007 Kayo yateguye inyandiko z'umuryango wishwe uw'ubugiraneza wagombaga kugira ngo wandikwe i Kinshasa nk'ishami ry'undi wari waranditswe i Londres mu Bwongereza. Iri shami ryanditswe mu Kinshasa muri 2008. Nubwo iri shami ryasobanuraga ko rigamije ibikorwa by'ubugiraneza, iri cukumbura rigaragaza ko ryari rigamije inyungu z'amafaranga kandi ryari rifite aho rihuriye n'abo mu muryango wa Habyarimana. Umuhungu muto wa Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, umwe mu bagarukwaho cyane mu mushinga wo gushinga iri shami n'indi miryango yishwe iy'ubugiraneza, ndetse bigaragara ko abandi bo mu muryango we bafite aho bahuriye naryo. Icukumbura rigaragaza ko mu 2008 no mu 2009 habayeho ibikorwa byo kunyuza amafaranga mu miryango itandukanye kandi ko yajyaga mu mifuka yabo mu muryango wa Habyarimana n'abo hafi yawo. Iki kinyamakuru cyasobanuye ko tariki ya 28 Gicurasi 2008 Jean-Luc yagiranye n'uyu muryango w'ubugiraneza wo mu Bwongereza amasezerano y'ishoramari ry'amayero 125. Uyu muryango wagombaga kumusubiza amayero 250 hagati y'Ukuboza 2008 no Kuboza 2009. Bigaragara ko yari afite inyungu y'100%. Guhera mu mpera za 2007 bivugwa ko Kayo n'abo mu muryango wa Habyarimana bakira amafaranga atari munsi y'amayero 3820. Aya mafaranga yaturutse kuri konti yo mu Busuwisi nayo yari yarakiriye avuye mu kigo cyanditswe muri Panama. Iri cukumbura rigaragaza ko hagati ya 2008 na 2009 Jean-Luc Habyarimana yakiriye 325 ayakuye mu miryango yo mu Bwongereza yari yaranditswe hagati yo mu 2007 na 2009. Iki kinyamakuru kivuga ko kitabonye ibimenyetso bigaragaza ko iyi miryango yashinzwe muri RDC, Repubulika ya Central Africa na Gabon yakoze ibikorwa by'ubugiraneza. Kanziga yiswe Mana Agathe hahishuwe email Kayo yandikiye Lucky tariki ya 17 Gicurasi 2009 amubaza niba mukuru we Leon Habyarimana yabonye amafaranga, anamusaba ko igihe nyina Agathe Kanziga yakiriye amafaranga bajya babimumenyesha hakiri kare. Nk'uko iki kinyamakuru cyabitangaje, Kayo yagize ati muraho mwese. Ubwo iyo ni email Kayo yanditse. Mbandikiye kubera ko kuva ejo nta Lewo yambwiye, ntekereza ko yakiriye amafaranga mwajya mumenyesha kubera ko iyo mama Agathe amumagaye ntaba azi ibigenda. Kumenyesha ni ingenzi cyane. Indi email ya Kayo yakomozaga ku mayero 1015 yohererejwe Kanziga binyuze kuri Leo. Yagiraga ati undi munsi
nahamagawe na mama Agathe nsanga abahungu be batamumenyesha ibyiyohererezwa ry'amafaranga, ubwo kandi gakorwagaho iperereza ku ruhare akekwaho muri jenoside tariki ya 6 Nzeri 2016. Abajandarume binjiye mu rugo rw'umuryango we ruherereye mu gace ka Corcoranes muri Essonne, bahakura inyandiko na mudasobwa. Iki kinyamakuru cyatangaje ko cyashoboye kubona izi nyandiko, gisanga mu gatabo k'uyu muryango nimero za telefoni z'inshuti z'uyu muryango zirimo 3 za Fabien Zinga wabaye insati ya leta ya Habyarimana mu Bushinwa, n'izindi 2 za Kayo zabaruriwe mu Bubiligi. Umujyanama wa Perezida Tshisekedi muri Mutarama 2023 nibwo Perezida Tshisekedi yagize Kayo umujyanama we wihariye. Kuva ubwo yabonye umwe mu bagize itsinda rito ryegereye cyane uyu mukuru w'igihugu rikorana nawe mu mishinga ikomeye, yaba iya politiki cyangwa umutekano. Iki kinyamakuru cyatangaje ko Kayo yitabiriye ibiganiro biganisha ku masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibijyanye no kugura intwaro, ibikorwa by'igisirikare ndetse n'ikoreshwa ry'abacancuro b'abanyamahanga. Inshingano za Kayo umaze igihe kinini ari inshuti y'umuryango wa Habyarimana urwanya leta y'u Rwanda zirakomeye cyane mu gihe mu burasirazuba bwa RDC hari kuba intambara ihanganishije ingabo za leta n'ihuriro rya AFC M23. Yaba leta ya RDC n'umuryango wa Habyarimana cyane cyane Jean Lucky bishinja u Rwanda gufasha abarwanyi ba AFC M23 no kohereza abasirikare mu burasirazuba bwa RDC. Ibi birego rwabihakanye kenshi, rugaragaza ko bidafite ishingiro na rito. Muri Kamena 2024 Jean Lucky yagiriye uruzinduko rw'ibanga i Kinshasa asubirayo ku mugaragaro mu Bushingo 2025, aho yanafashwe amashusho bivugwa ko yahuye n'abayobozi bo muri RDC. U Rwanda igaragaza ko izi nzinduko zari mu mugambi wo kuruhungabanya umaze igihe utegurwa. Tariki ya 8 Mata 2026 umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yasingije Jean Lucky amwita umuntu uharanira amahoro n'ubwiyunge mu karere, agaragaza ko ubutegetsi bwabo buzakomeza kuganira n'inshuti z'abanyarwanda. Iri cukumbura ryagaragaje ko tariki ya 16 Mata 2024 Kayo yitabiriye inama n'abahagarariye Wazalendo yabereye i Kinshasa, aho yabashishikarije gukomeza ibikorwa byo kwinjiza urubyiruko muri iyi mitwe. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zigaragaza ko inama zose zahuje abahagarariye imitwe ya Wazalendo zitabiriye n'abahagarariye umutwe wa FDLR kuko bisanzwe byifatanya ku rugamba. Iri cukumbura rigaragaza ko kuba hari abantu bahuje amateka n'umuryango wa Habyarimana begereye inzego za politike n'igisirikare bya RDC ari ibintu bishobora kugira uruhare mu buryo igihugu gifata ibyemezo ku mutekano wacyo.